umuhabwa umwe yaravuze ati ubutasi nirwo rufunguzo rw'intsinzi, kumenya umwanzi wawe ukamenya intege nke ze n'imbaraga ze hari itandukaniro bitanga. Ubutasi bwagiye bukusanya ibinyejana n'ibinyejana, icyahindutse n'uburyo bukusanywa. Tugarutse gato ku ruhande rw'iyobokamana, Yosuwa igice cya 2 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, aramubwira ati barishe timu Yosuwa mwene Nuni yohereza ishwa ngo bagiye gutata. Arababwira ati nimugende mwitegereza igihugu cyane cyane Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu, barara mu mwami w'Yeriko. Abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bisirayeli gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati sohora abo bagabo bari iwawe kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. 23 nuko abo bagabo bombi baragaruka bamanuka umusozi, barambuka basanga Yosuwa mwene Nuni, bamutekereza ibyabayeho byose. Baramubwira bati ni ukuri koko Uwiteka ashyize iki gihugu cyose mu maboko yacu, kandi bene cyo twabakuye umutima. Noneho politike, iterambere, ubukungu, ikoranabuhanga bikataje. Hari biro z'ubutasi zikomeye 10 za mbere ku isi, ikibagira abambere, amabanga baduhisha, misiyo bakoze, imyitozo yambaye banyuramo isoza umugabo igasiba undi. Ku mwanya wa 10 tuhasanga DGCE, Directorate General for Internal Security. Ubu ni ubutasi bwa leta y'Ubufaransa bwashinzwe mu 1982. Imikorere yabwo ihuriyeho n'ubutasi bw'Ubwongereza n'ubw'Amerika. Ubu butasi kandi buri munsi y'ububasha bwa Minisiteri y'Ingabo z'Ubufaransa hamwe n'abandi bakora kimwe. DCGE ishinzwe gutanga amakuru ku mutekano w'igihugu no kurinda umutekano w'igihugu, cyane cyane ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubutasi bwo hanze y'igihugu. Iyi biro y'ubutasi bw'Ubufaransa yakoze operation zitandukanye, twavugamo nk'iyo bita Operation Satanic Infiltration in Al-Qaeda, cyangwa se bishatse kuvuga ngo kwinjira Al-Qaeda mu rurimi rw'iwacu. Mwanya wa 9 turasanga ACIC, Australian Secret Intelligence Service. Ubu ni ubutasi bwa Australia bushinzwe gukusanya amakuru ku mahanga, gukorana n'ubutasi bw'ibindi bihugu bitewe n'inshingano, kandi ACIC igereranywa n'ubutasi bw'Ubwongereza ndetse n'ubw'Amerika. Australian Intelligence Secret Service yashinzwe mu 1952 ikanibera muri Australia. Muri turasanga ICIS, Inter-Service Intelligence, n'ubutasi bwa leta ya Pakistan bukorera mu nshingano zo gutanga umutekano ndetse no kugenzura leta ya Pakistan. Inter-Service Intelligence niyo nkuru muri biro 3 zishinzwe ubutasi muri iki gihugu cya Pakistan. Ibikorwa by'ubutasi bigaragarira mu bikorwa bakora mu bice bya Aziya, mu gufasha ibihugu byo mu burengerazuba mu guhashya abatalibani n'indi mitwe yitwaje intwaro ibashamikiyeho. Igihugu cy'Ubuhinde gifitanye umubano mubi n'ubutasi kuko bifatwa nk'aho ibikorwa by'iterabwoba bigabwa ku Buhinde biba byinshi inyuma n'ibiro y'ubutasi ICI. Ubutasi bwashinzwe mu 1948, bakoze operasiyo zitandukanye nk'aho twavugamo iyo bita Indo-Pak mu 1971, Afghanistan, Kargil n'izindi nyinshi. ICI kandi kuyirokita abatasi bayo mu gisirikare cy'igihugu ndetse no mu zindi biro z'ubutasi zitandukanye mu gihugu. Mwanya karindwi hari MSS, Ministry of Security, n'ubutasi bwa Repubulika ya Rubanda mu Bushinwa bushinzwe gutata. Ubutasi bwagabwe ku Bushinwa, gutata amahanga ndetse n'ubutasi muri politike y'igihugu. MSS yashinzwe mu 1943 mu byicaro bikuru byayo i Beijing mu Bushinwa. Ministry of State Security ikora umunsi y'ububasha bwa leta, ikindi operasiyo zabo ziba ari ibanga bitewe n'imikorere y'ubutasi, bituma igereranywa na biro y'ubutasi bw'Uburusiya. MSS yakoze operasiyo zitandukanye, twavugamo nka Faro, Taiwan, Korea ndetse no mu ntambara y'ubutasi. Mwanya wa 6 turasanga Federal Intelligence Service, ni biro y'ubutasi ya leta y'Ubudage ishinzwe kuvurira leta y'Ubudage igitero cyagabwe ibikorwa bihungabanya igihugu byagabwe ku Budage. Iyi biro y'ubutasi yashinzwe mu 1956 ibereye mu Budage. Ubu butasi kandi bukusanya amakuru ku bintu bitandukanye, harimo ibikorwa by'iterabwoba biturutse mu mahanga, intwaro za kirimbuzi, guhererekanya ikoranabuhanga,
mu buryo butemewe gukusanya amakuru ku byaha, icuruzwa ry'intwaro n'ibiyobyabwenge, amafaranga yavuye muri bizinesi zitemewe ndetse no kwambukiranya imipaka magendu. Mwanya wa gatanu turasanga Mossad, ni ubutasi bwa leta ya Israel, ni bumwe mu butasi bugize umuryango w'ubutasi bwa Israel hamwe n'ubwa Amman Military Intelligence na Shin Bet International Security. Mossad yashinzwe mu 1949 i Tel Aviv muri Israel. Mossad ishinzwe gukusanya amakuru, Operasiyo zibanga no guhashya iterabwoba ndetse no gucyura abandi ba Israel bakiri mu mahanga ndetse no kurinda umuryango mugari w'Abayahudi. Mossad ikindi itanga raporo kuri Minisitiri w'Intebe. Nta handi nyuze Mossad izwiho kugira amayeri muri taktike z'ubutasi bikunze gutera urujijo benshi. Mwanya wa kane turasanga ikigo cy'ubutasi bwa Research and Analysis Wing, aricyo bita Biro. Ni biro y'ubutasi bw'Ubuhinde yashinzwe mu 1968 kubera ubutasi bw'intambara ebyiri Sino-India na Indo-Pakistan bwari bwaratsinzwe, byatumye leta y'Ubuhinde yiga mu buhanga n'ubutasi bwigenga bushingiye ku gukusanya amakuru mu mahanga. Biro ishinzwe gukusanya amakuru y'ubutasi ku bihugu by'amahanga, gukurikirana ibikorwa by'iterabwoba, kugira inama abashyiraho imirongo ngenderwaho y'igihugu, no kuzamura Ubuhinde ku rwego rw'isi mu butasi ndetse no gukurikirana porogaramu z'intwaro za kirimbuzi z'igihugu. Research and Analysis Wing irokita abatasi bayo mu nzego za leta, barangiza ikosi bagakora interview bakaguhitamo bashingiye ku isuzuma ry'imitekerereze, nk'aho ibyo bidahagije ugakora n'andi mahugurwa y'umwaka. Ku mwanya wa gatatu turasanga Federal Security Service. Iyi ni biro y'ubutasi y'Uburusiya, inshingano zayo nyamukuru zikorerwa mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Inshingano zo kuburizamo imigambi mibisha y'umwanzi ndetse no kurinda imipaka y'igihugu cy'Uburusiya, kurwanya iterabwoba ndetse n'ubugenzuzi. Ubutasi bw'Uburusiya. Ubutasi bw'Uburusiya bwarahindutse guhera uko bwitwaga KGB, bwakoraga guverinoma ya Putin yahaye imikorere mishya ubutasi. Buravugururwa, bwongerwamo izindi gahunda nyinshi. Federal Security Service yashinzwe mu 1995 i Moscow mu Burusiya. Zimwe muri Operasiyo twavuga zakozwe ni biro y'ubutasi twavugamo nka Lebanon, Kwisi, Syria niho 1991 kudeta yabaye ndetse na Gore. Yakaba turasanga MI6, Military Intelligence Section 6. MI6 ni ubutasi bwa leta y'Ubwongereza bwashinzwe muri 1999 i Londres mu Bwongereza. Zimwe muri Operasiyo zakozwe ni biro y'ubutasi twavugamo nka Gore, Libyan, Civil n'izindi zitandukanye. Mwanya wa mbere turasanga CIA, Central Intelligence Agency. CIA ni biro y'ubutasi ya leta ya Amerika, ufite inshingano yo gukusanya amakuru no kugenzura amakuru y'umutekano wa leta ku isi hose, biturutse mu gukora ikizwi nka Human Intelligence. CIA itanga amakuru y'ubutasi kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo afate umwanzuro ushingiye ku ntambara cyangwa se umutekano w'igihugu. Ikindi kandi CIA ifite kaminuza zitorezwamo aba agenti. Bivuga ko kandi aba agenti bamwe bakura mu mashuri yisumbuye. Imyitozo ya CIA irihariye cyane, aho umu agenti aba agomba gutsinda ikizamini cy'imashini zigenzura ko uvugisha ukuri cyangwa se ubeshya, kizwi nka polygraphic test. CIA yashinzwe mu 1947. Icyicaro cyayo gikuru kikaba giherereye i Langley muri leta ya Virginia ho muri Amerika. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Yari Muhire nk'ibisanzwe gutegurira nkanakugezaho ubucukumbuzi nk'ubu bwenge hano kuri Mrmltv. Tubonane mu bindi biganiro. Ciao ciao.